Ngai ku play yapi iway iba page bat Kyrdan ya kanika YouTube channel kajonga. De section part ngini page report ka blem da kasngi ka south tarik nailar hajar arpau. Katkum kanika report belai thu da katanat ka koit ka khya jong ka sarkar India la ong ba kibriu ki bayo pang coronavirus habro ko wai ka India ka batang hapo ka sau kanta kidon kemba sanpho hajar sanphongot. Bat lada khinlang baro kibriu ki bayo ya kanika jingpang habro kawai kari India menta kila kiu shika khapralak san hajar henyospa sausan kibla khatno baro laipo pra hajar khandaspa laipo pra bat kibla koit baro kidon kemba khat arlak laipo hajar san spa khandai habro kawai kari India kiblang don menta hapadeng kajing sha sumar lani active case kidon kemba san lak pra punri hajar arspa khandai pra Habangi pai patski cela kibala palat yaka silak ngut haka jingsyak ta hauni coronavirus kilong kumni harum. Bawai kadai kecela Maharashtra baro saulak sanpau hajar sispa kanai penriu batang hapo ke arso kenta kidon kemba pra hajar kandai spa hendru prangut kibayo yakani kajingpang covid kat kendai. Ar Tamil Nadu arlak hendru hajar arspa arpoar Andhra Pradesh silak hendru hajar sanspa prapunriu Sau Karnataka silak live khandai hajar sanspa hnya phuwai San Delhi silak live hajar sauspa prapu arnut Habangi pai patski chala ki bahapa ponat is India kachala Assam kadai kachala babuntam naparo haba baro ki bayo yakan kajingpang bat kibrang don menta hapadeng kajingsha sumar kidon keba khatwai hajar hnyuspa live pra Tripura 6,000 praspa ar, Nagaland 6,000 sauspa hendro punyau, Manipur 6,000 sispa sau punyau, Arunachal Pradesh hendro spa kandai po ar, Sikkim lai spa kandai po, Mizoram arspa lai pesan. Habangi pai patska jala jungi kata kajala Meghalaya, katkum ka report palayatu hadu kapol sansteng menta kajanmit. Laong batang hapo ka arusau kenta kidon kumba. Kat sangut kibayo thamai yakan ke jingpang COVID-19 bat kibla koit baro kidon kemba hendrungut. Tilada khinlang baro kibriu kibayo pang habro kawai ke jala Meghalaya kila kiu shaka khandai spa khat nyongut. Na pedeng kini kibla koit no kidon kemba lai spa lai pho kibla klat no sangut bat kibrang don menta hapedeng ke jingsha sumar lani active case na bro kawai ke jala Meghalaya kila kiu shaka san spa prapu arngut. Kibrang ap ya ka report hadu menta kidon kemba saus pa hnya penrungut. Ti khandiat nginya pai shakiri kibla syakta hauni COVID-19 kidon kemba shispa hendru tali kiri batki deulanong kibla syakta hauni COVID-19 habro kawai ka perthai. Bat kibriu baro kidon kemba shikrur lai pralak khandai pu ar hajar saus pa ar padaingut. Na pedeng kini kibla klatno kidon kemba saulak hendru pu ar hajar hendru spa lai penriu. Lai teli kiri kibla syak tajur hauni COVID-19 bat kibla palat yaka shipholak kilong kumni harum. Wei kadeka United States of America baro sau punrulak arp khandai hajar sau spa san khandai kibayo yakani ka jingpang ka batang hapo ka arp sau kanta kidon keba sau punyo hajar sispa prapulai kibla khatno shilak san sau hajar arspa arpunriu. Brazil baro arpunyo lak lai pulai hajar hendruspa nyo punyo kibla khatno baro khandai pesau hajar sispa sau bat kibayo yakani ka jingpang ka batang hapo ka arpsau kanta kidon kemba arpsan hajar praspa lai India baro khat pralak san hajar henyospa sau pesan kibla khatno lai pupra hajar khandai spa lai pupra bat kibayo yakani ka jingpang ka batang hapo ka arpsau kanta kidon kemba san pu ar hajar san phongot napdeng kini ki lai teli kiri ka Ri India kadai kari kababuntam haka jingkiewsted jong uni coronavirus kabatang hapo ka arpsau kanta. Bat kari kababuntam kibayap kadai kari United States of America. Habangi pai patsyakari Bangladesh baro kibayo yakani ka jingpang kidon kemba arlak saupo ar hajar sispa arngut kiblak khatno baro lai hajar sispa prapsau bat kibayo yakani ka jingpang kabatang hapo ka arpsau kanta kidon kemba 6,000 laispa san penrungut.
Titang kini ke khobor mentak sngi yang second biang selesai khoblai sibon.